Bitcoin, Cardano, SRP, TH. Wait a minute. Who are you? Kalau abang dapat jawab, saya bagi 45 US dollar. Bagi 5 contoh cryptocurrency. Kripto. Ha. Alamak. Macam gold tu lah. Dia lain lah, dia coin. Dia Bitcoin abang tahu Bitcoin? Tak tahu. nama ni. Kalau abang dapat jawab, saya bagi 45 US dollar. Okey, bagi 5 contoh cryptocurrency. Okey, baik. You serious? Okay, yang pertama Bitcoin, kedua Cardano, yang ketiga SRP, yang keempat ETH, Ethereum, Lagi satu bang. lagi satu AVAX. Extra. Kalau abang dapat jawab ni, saya bagi 10 USD. Dia plus lah. Exchange paling laju listing coin. Binance. Jawapan dia. Okey bang, tapi tahniah abang. Tahniah abang, abang dapat jawab 5. So saya nak bagi kat abang 45 USD. Nak juga 45 USD? Boleh cek link kat bio.